ang katunan kanabita o kilala masigi bicara si bawa sahabat tapang ka uni attu. Bato na tapang ka tachi piri ki. Saking semangatnya sahabat dia menu. Tapi nabita ning kaligay yaro. Puray nang rumah ceramah nabita na poda manang sahabat makada makukwewe to pada masuma na majinni. Jadi kan misalkan ni metu. Ya apa idi napai mak bau tu si jaluk-jaluk na. Iya ka apa metu sih. Tania tu aja muka jaluk-jaluk. Madari si jak guru tahu pati gara-gara tu. Ni tadi tak keburu. Macai jaluk. Jadi ini makanya itu atu Pak. Tambah kami Kak bisa menemukan kapal metu toh. Itu atu telun rupa. Angka atu moni. Nigi metu na moni batal. Magi unina. Yang penting moni. Cisa menemuni na tu Ya kau baca na pak kacapinge ya angka makada caus. Kato makada los. Terus ang kato at tutu lenoni. Tapi makbau. Batal. Ya? Itu sedih kemakan di mabau batal. Tentu yang ketiga ini yang menjadi persoalan. Was maksudnya seakan-akan ragu ki maka dimetu gak jero denga. Toh? Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Camat Mati Hulu, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, serta hadirin wal hadirat yang kaina masaikum Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tersyukuru merajari pun Allah Ta'ala na karena pamasena kamanimu kisi pada na orang umur malampe na pitutur siki hadir di rumah berakae delenga kata sangadin na papolisit di gaumadecing yakni peringatan maulid. Mudah-mudahan to pada malabokong na to makaciyo ko nabita magi-magi na to pada salamat lino akhirah insyaallah. Salawat beserta salam kepada malapina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi-magi na sabari salawat tamanang angka itu ilolongangi syafaatna ale malapina Nabi ta lisarimundin na pung Allah Taala insyaallah. Jamaah maulid yang kena masif Allah Subhanahu wa taala narampai alim malabina nabita makada man ahya sunnati nanigi tok patuoy sunnahku gaw na kedo na masunaro faqad ahabbani situngat-tungan na napuji ka tu. Waman ahabbani nikenigi puji ka nasa nabita
kana ma'i fil jannah. Si bawa ka tama di surga pamasin. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, iya ro tanda-tanda nama poji ki lori nabita, ipatuwe sunnahna. Wareni si dicontoh makada, iya ro kong katau na poji si de tahu biasa itu merewak na rampe. Dia na paja na cerita. Ya kung kasi di tahu malada na poji bakuna, di na paja na cerita tahu eh. Makadang ka bakku ko boleh makku modele na. Ya kung ka janda, ya, turi rampe duda, nah, itu perlu dipertanyakan. Biasa ada cinta di situ. Nah, kacocok memo itu, janda itu memang jatah untuk duda. Ya. Sekarang kita ini tanda-tanda nama kada mapuji ki uko nabita kira-kira kasiage rampe nabita. Maka ia mancaji boko lori di mana insyaallah. Ia naritu ia koyasa ngalewe mapuji uko nabita de namelo talla salawat na kalima labina nabita. Saya sampaikan kepada semua tabi. Namoy mibawa tapulel di sumatu eh. Aga yaro target kang ni salawae minimal bikasiratu sesusiwan ni. Ada anak tak sampaikan supaya dia terbiasa baca salawat. Aga berakat na salawae, ya komelo ki rasakan i berakat na salawae, usahakan istiqamah dan ikhlas melakukan. Pokoknya ya ringi waktu masalawat minimal bikasiratu. Nah sedangkan cica mi masalawat uku nabita makadai ale malabina nabita man shalla alayya nigi masalawat loria cica sallallahu asyram. Salawaki wiripung Allah Ta'ala bikasapuluh. Wa man shalla alayya asyran nanigi tong masalawat loria bikasapuluh nasa nabita sallallahu mi'a isalawaki wiripung Allah Ta'ala bikasiratu. Jadi ko yung lima salawat bikasiratu nasalawaki kipung Allah Ta'ala bikasisabu. Begitu hebatnya salawat tabi. Ale malabina tupung Allah Ta'ala jolo pertama kali masalawat uko nabita si bawa malaikat Itu narampil na korang yang makana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sitongan-tongan na pong Allah Ta'ala na niya malaikat na masalawa lori nabi ta. Jadi nabi pong Allah Ta'ala jol si ba malaikat na masalawa napa na perintangin lor sinin na atan. Iya toro atan na tabi. Dito na iya manan na tu atan na pong Allah Ta'ala suruh masalawa. Namo sallam. Iya, ni kami pale sallam matapa emino bi pung Allah Ta'ala masalawa. Buktinya maka di pung Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hai sinin na to matapa sallu as-salawa kalau nabi ta. Jadi namo sallam kalau na matapa marajin na baca salawat terus terang. Iya, nasabay itu yesangni agama ibadah itu ini ternyata tepat merajing. Orang ini contoh pak. Perintah puasa ia ternyata tepat dia nak cocok. Makanya maka di Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai sinin na to matapak wajib ka nama puasa. Jadi nama puasa itu nama salak kole nama tepat tidak terpanggil dalam ayat ini untuk melakukan puasa. Satu. Yang kedua mak Jumat. Pada mati Jumat itu namu salak kone nama tepat dene yuk bi ukupung Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ay sinin na to matapak idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Ya ko yang obiran ni sampajak Jumat pas'au ila zikrillah aga tiga tinoli sumeringera di pung Allah Ta'ala wazarul bait salai beluk-belukmu.
Biasa kau makan dah. Jika makan itu Ustaz. Pak baluk-baluk miyuk bilo mak Jumaat. Pak makan di pun Allah Ta'ala salih baluk-baluk. Dia ni yuk bi pak gadungi, dia ni yuk bi pak darat dia ni yuk bi pakan teruk Nak makan mi pun Allah Ta'ala. Wazarul bai salih baluk-baluk. Ini perlu jelaskan ini. Magi nak kada pun Allah Ta'ala salih baluk-balukmu. Sebab dega gapasimu itawe kota nama kabiasa. Bakal letuk maku kuewe. Kecuali baluk-balukam. Jadi makanya kesimpulan dapat tafsir ini. Sininna jama-jama mapasibuwe untuk kepentingan dunia. Ia nak lebat tawe. Mengubir ni Jumaat. Salah ini jama-jama tak. Nah, tapi saya tambahkan sedikit terkait dengan solat Jumat. Ia waktu na Nabi tak cica mitek bang. Nah sebab perkembangan pena sibuk itawe nanti pada masa Utsman gena kedua tek bang. Nah sebab mage engka jolok bapa peringerak beton na makan hari Jumaat itu. Mesti dia tahu. Napa menre pakai agak senang pak bang kedua menre dipakai tok bang itu. Nah, sedikit juga tambahan. Ia rokotolo mak Juma bapa ibu yang hadir, tapi orang ni makun rewan di lo mak Juma. Ia kongka makun re lo mak Juma, na curi katok bae, na curi sampayangi, de na perlu mas sampayang loro. Gugur duhurnya. Ustaz asas sunat mi Juma tapi tania Juma sunat resisi na makun re. Lao na mak Juma, lao. Sunat lao. Lao na mi sunat. Tapi kalau imat Jumaat, nak sempajang, nak ikuti pak katok baik, nak itu nak cerita, maka dia gugur duhurnya. Maka tore di buranewe, madarito engka masigi, maka katok baik tawe. Seliwangi mon rumah cerita. Tabe dega talolong apa lebih kalau talong Jumaat. Makanya di makun raya ko pole mak jumala ketak tatane-tanaiwi niga makatok bambok na ya mo atu kede niga sero pole masebe bicu yo taun naro kada aga pole na baca na sa turi mo atu macen-cen ne aga yaro na sa turi mo atu macurita ye ina digani sa curita ko pole mak juma iya ko na curita matinrui ko itu. Nah, saya ingin tegaskan di sini Bapak yang hadir tabe. Iya komendre ni pak katuk baik. Saya ingat sekali itu dulu. Wingerangero sekitar kira-kira 10 tahun yang lalu. Iya kotolo mak katuk ba. Sebelum na to mendre pak katuk baik, iya ro pak bange gilingi jolo loko jamaah toh. Nak baca makada fa iza sa'idal khatibu ala mimbari dari komen ni pak katok bae ri mimbara fala yatakallam minkum aja nekit nang kemacurita wa may yatakallam faqad laga nigi macurita majepu magau sia-sia wa mal laga fala jum'ata lahu dan nigi macurita magau sia-sia denas sajumana yaswi. Nah pak giling mende di pak katok bae iya wi teru auke tak deni digaga niru pak lenyak niru jadi mendering ke tahu mendri di pak katok baik macar ramate mondri tapi ya nendri pak katok baik tak cerita digaji mata lulung apalagi ku saliwa ki mondro ya minawa di to mondro saliwa ko desi sana ga yondro ilalang coco na mendri mega lobang saliwa mondro macurita mapelo la ilaha illallah digaji mata lulung pak upakalembai hak desa na nabi tayi. Makanya koyak makatobah jarang saya tidak baca hadis ini. Koyak makatobah sebab di ini gagai ro rampero makero. Angkatong mandari masigi pamaskala to mende na makatobah mapasilolongan idui bendaharai. Apa ya ini? Saya minta maaf ini. Kalau sudah khatib di mimbar dia nagawa di aktivitas Pak. Malah kanjaknya itu gagal itu sebelum na mendre pakatobay pala rimemba ni ruciling ang matan rama to itu koy masumbang na tajang ang kataw-taw yo ko micha metete masumbang kalamana na lapa matanna ini sangi milalo cilingang milo doangi lo sekali na laba cilingan sa alhamdulillah
salah maksih. Ini saya ingatkan nih. Jadi ya komelum itu kilo majuma usahakan ajak tak cerita. Ustaz, peko ni ko tomatin roy beningin kalalan na pite-pite labi ko matinro ki ne ko macurita ki. Tapi iya ko matinro ki tabe. Iya ko tomatinro na rapak manamoy dua poncing Ti sabi poncing. Iya ro sepi ori kaleng itu ori lengi poncing. Angka tu palawangan na sabok Iya dia sa poncing, iya kong kata umenre pak katok bae, terus matinro narapak manamui poncina tidak batal wudu. Tapi iya ko matinro na titi sikdi mi poncina tadang teraka poncingi sikdi asuki majinne. Kenapa? Dikhawatirkan jangan sampai keluar angin. Silakan buka fikir. Jadi ini ibu-ibu tapodang nyambo anak tak tamamuki gaji masih ku mak Jumat tahu Itu. Ini penting. Ya. Nah, sekarang hadirin wal hadirat yang kena masih Allah Subhanahu wa taala. Jadi toli sudah kira ku persoalan nangik maka dah terkait dengan selawat. Ya. Kasya ki masalawat di lalana tak sesuai ni. Diusahakan itu. Ya la isyarat tidak tudangi masalawat. Nah itu masalawat luar biasa hikmah, berakan. Anda akan rasakan. Bakang ini Pak Galunge. Itu? Ini Pak Galunge tabe saya minta maaf ini. Ia kotomelo mapanobi ni. Ya komordingi mas sampaja sunnah ki jolo. Ya, mas sampaja sunnah ki jolo, mas sampaja sunnah hajat atau sholat sunnah biasa. Don rakamu purai matu tu milo doang. Puang narapi si waktu nak kasi milo kak mata nange. Iya mata na puang idi pakai wasili. Iru apa tanya itu di Pak Galungi Pak. Aja lalu gaga teri matu ang ali na magalu. Iya. Mak menteri tu jing ke Pak Galu tak kalupa. Ita na iwi ko bali galu na sabay kanja pase na sa dito ka. Choka riolo ni okay. Riolo pa na riolo. Ko Pak Galu ko ni pagacau ka. Wah. Tak kalupa ko itu sapo. Itu. Magi na dito maka depan masih na pong Allah Taala. Iya. Na masa gitu bos kala bendengi di Pak Galungi melo mai nga. Namo ase tami bawa tita wa ditoki mai nga. Utane ki kari Pak Galungi. Ni kana Pak Galu mi ta ase na mak buah. Degaga tu. Ni kana. Dito ka pindel di mana? Ni kana Pak Galu mi ta ase na mak buah degaga. Buah na mi ase na nita. Itu? Iya di ko masui ko ele ina sawi mak buah ni ase ku. Aga betul kan nero. Napa tindo-tindo ki pung Allah Taala napa buah sita. Napa istirahat ki pung Allah Taala napa buah sita mundri. Masa tidak mau sadar dengan ini? Makanya dia gagacau itu ya kong kamele pagau ko ki pung Allah Taala marilang. Dia galengi. Makoto rumah tu komelo siki mapasangki. Ini napa mulai ni. Jadi kuburan inang ya sepajangan tu milo doang. Idi pamulai ku temi matanang. Itu? Sebelum no patana gaji. Idi yo pamulai wi. Ibaca ni makadaga. Ibaca ni salawat. Napa makadaki? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Na sebab asanna pun Allah Taala degaga pakkajaja. Mai pole di langi nania pole di tanai na sebab asanna pun Allah Taala. Pamulai ini purni pamulai matu na paki gora podangi patana gaji bismillah. Lamu tu dia nak sempajang mak bismillah tu. Apa igorei ni? Kan begitu. Insya-Allah. Ani ketingerangi iya ko baje sangadi tadupe ase tak tingerangi sakae. Tingerangi basnas. Kan begitu. Nah iya tu Pak Madari mega makutana angka si bawa anggota aku Yaseng Abdal. Abdal Pak Galung. Ternyata ambodal ya sana. Ya ruang bodal. Angka mana ni Pak Galung ngelo makutana kualena makari aga tagurang di galuta ambodal wi
Manrimuna sebalawi map. Iya di milo di capu Maka dia modal itu kau baca-baca. Kada yang kamu gerak-gerak nasa geluta. Maka dia miru bawang hak nasang. Warengi hakku puang Allah Ta'ala. Hak na puang Allah Ta'ala. Nariam itu kak hakku puang Allah Ta'ala. Maka dia agak yasa. Maka dia seka na nalasara. Ang kato pagalu tanay kaya pulih daerah Pancalutang. Kalistas agi baca-baca na dinandri balawe. Anakui podangi puan na balawo. Maka dia rupa galungi niga puan na balawe. Maka dekat saya kami majik puang. Nak kana cik dia nak iya matu tu puan na balawe, iya matu puan na tawe. Cik di mi puang Allah Taala. Kadi masuk tosas. Anakku bersama terpasu sekat nah. Maka dia mana rupa galungi ayah sesekat. Aku rumah sekolah malah jiji. Tega agak. Itu. Ini tabe, ini yang jarang lakukan ini. Ya si kanjak ni di Pak Gelung itu aja tapalisi jorok gabata sebelum terpasu sekat lepas serak memang disekat no Pak Gelung ni. Nah itu je tu ni lo mana ngipung Allah Taala. Malah ya kong kata 25 karung maka dia gamata aja numpas sui ku tak kena. 5 karung ni. Lebih itu karung, lebih itu ratu kilo bersih. Contoh 10 karung. Karung tu maka dah sisa 10 kilo toh. Berarti 1 ton. 1 ton. Iya konalai weleding ipake 50 mi kilo ni laupang Allah Ta'ala 5 mi persing. Jadi kau sisa 10 kilo 50 mi kilo ni laupang Allah Ta'ala. Siapa pi monro? Asirapi ratu na 50 kilo. Allah. Magi pa nama kutu te pasu sakana. Akad lika. Itu. Peko ni kowe langi pake. Iya kowe langi mamesangi pake 10% masuk. Iya ko 10 karung masuk isi karung. Siapa pi monro? Asirapi karung. Iya ko melo ki mapasu saka aja mutangai mak beriangi. Iya romonro eta tanga. Mau rejime mah pak, tiri tangga milih masuk lah. Maka di bini dah menga kuambuk lah. Si tengah karung itu si di pasar itu merejime memang. Makanya ada pengalaman Pak Galuh pun Galuh Pak. Angka tahu pura macurita, watero siaga galuna pada tu 60 lah itu. Macurita. Maka dia ya ustaz, ia ko telefon ni Pak Galuhku, maka dia pun ngaji. Pura ni sangki. Popoda memang ni pasumen ni sekan aja umpi tangan. Magi nasa ngupodangi Pak Galuh ku makurusas aja kamma matu maka ditiri ni karuna sakai mana nengak mitai. Saya tidak mau seperti itu sampai muncul tidak ikhlas. Makanya nasengia usul memang ni Pak Galuh aja di umpi tangan sekan apa sumemen ni ia naruh anuku ba umpi tangan. Tabe. Apalagi ini Pak Galuh Pak sekalian madar itu mario-rio ni mite galuta. Angka badi bola aku nasa sesu dia ngasoi di toma pasangki. Macam ini toma pasangki Pak maka di sesu mi doang ngaso. Sekali nagan si minggu si runtuk kak siaga moisa na galuta. Nasa loe aja takada. Cabana de toma lopi na poto lupa curu de gayalah. Namero nasa dito isa makada asiwi mo guys sangki Pak tu curu. Itero Pak padahal puran ro kira-kira na reki-reki makada sikok matu ikarunge. Wadi jadi benena pura tu ni mak deke-deke lai karo maka tu mi melia kue tu mi melia kue. Apa yulu pitu bene mak deke ji kumi masangki lakai na. Iya. Ini saya ingatkan ki. Jadi itu mako itu madari ro dale Pak. Oko ni lagi sumpange, dia ni semaka dalam temu apa? Menderita luar. Apalagi kenapa irita? Ai tabe. Ia pun Allah Taala ko melo male waramparana tanah. Mega carana. Na pandrangi api, na pinongi panga, ni buar rakit lasa, macam ni mabura, capu dia bura dia na pajalah saya. Begitulah cara Allah mengambil hartanya orang. Nah dia agak punah tak makanya komelo ki magampang mage mak bere cik di kuncina agairo aja nang kata sing anutak
Itu anu na pong Allah Taala. Marde itu tamar jima beri ku terima kali anu mana ji pong Allah Taala digaga kan apa katanya mukedi. Itu. Na panitabe macare pa iga bae ya kode di pasu sekena. Wariki contoh. Iya ko kira-kira tau riolo itu leto na riolo lada. Apa ya wingerak kolo ka saloe budi. Ya komelo kat dia watiru di pagaga dinamu ko masipi. To masipi ka iya. Baca matanya to Allah ko. Ya ko masipi watiru, saya lahir 1977 di Masipi. Tanggal 25 kelas di KSD. Di pagaga dinamu. Ya ko tollo salo emet dio. Napai makan itu matoi buaki bujuk-bujuk nak. Tumi bola bujuk-bujuk to. Palibu ro kasi maka kak maka je cerai pa we na ndok maka ndok ku timpai bina timpai mapaci tu mati ternyata ro we ku turi timpai nang kabuju turi timpai we na mapaci tu we na makko tu waram parang ye nang ka waram parat turi masu sekek na masu sidakana mapaci waram parang yan re salama linu angira tapi ye nang kabuju de na kala timpa-timpai macare pa tu lewat beli. Makanya kita ini pegawai negeri Pak. Saya ASN. Depak. Kalau nama decing ipas sumi menisaka dapat penerima yakin. Iya. Bahaya itu saka Maka solang itu gagay ko din ipas saka. Iya. Tapi ingat, ya ko tumapas saka di nawat ding ko masige bawa. Dinuat dia sumbangan zakat ke masjid. Tidak boleh zakat masuk masjid untuk pembangunan. Tidak boleh. Iya. Aga boleh tahu masjid. Burapi pasu zakat. Nak nang kalap bilak bina. Sumbangannya senang. Sedekah boleh masuk masjid. Madering kata masak 5 sabu. Zakat aga 5 sabu. Coba gari Pak. Tapi kiri-kiri Pak Gelung. Tanya apa tu Pak Idi Pak Gelung. Pak Beri ada Allah Ta'ala. To malah mi bawa jamba mi bawang. Tidak jadi. Masamam mi bawang. Dia tahu mau maluak galuta. Coba nama nak galung Maka dia galung di mana kata madisi na selai punana. Coba nama nak galung. To ini dia na paji perhatikan galuta. Tapi sini tu macam bikin kia dari tabi. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Nah, jadi ia ko malangka biasa orang pengi Pak Gelungi makada tabe. Kira-kira napa tengkalinga. Duan rupa tu balawo. Angka balawo langi, angka balawo tanah. Wa guri waktu ku pesantren pai. Ternyata si kene ayat na pung Allah Ta'ala. Allah mengiring kodo, Allah mengiring bangalalang, Allah mengiring sejenisnya sebagai peringatan pada manusia. Jadi engkau guru kuyasang usas Bukhari apa biasa ni kaliga makadang kabalau ulangi nalai sara watiru tumatoi naseng malai besi na pacinga iko galungi na pondriase cacana ro besi ternyata elei engkau balau tapaca ukuru besi maka mereka tambah yakin bahwa ada tikus kiriman dari langit yang mengiring adalah Allah. Kenapa? Sebagai peringatan kepada manusia yang tidak memperhatikan zakatnya. Silakan coba. Iya. Jadi dia nasihat ni lupung Allah Ta'ala sini tu betul bikin kata di tali sari sekete. Itu. Ia pada kau dia nasi pas sekar makanya jaga mata. Tabe lengi tu selak sekat lengi sedekah. Iya ko sekak angka bilangan na si ko pim masuk si ko iya sedekah siagi. Iya saka angka watuna. Iya ko Pak Galung pura bima pasangki. Iya to si di pandai ulawang, ang pangka to tumadari ulawang na sisiku. Wai, dia nak kedo siku na ko le buting. Maka baka puto menjadi agama ko kay Pak atikila lemas sungu ka jerusak na. Tabi. Akama tu ditapake ulawang dita pasusak na. Iya ulawange iya ko turi ipakai cicam minawaji kisakka 2,5%.
Siya gaya sang ustaz, iya ko sit di juta, sit di garang. Tahu? Sit di juta, sit di garang. Berarti ko 100 garang ula watak, berarti 100 juta. Iya ko 100 juta, siya kasakat na. Ilalan na sit di juta, 20 milima. Sabunin lo pong Allah Ta'ala. Tarikin ni. Iya ko 10 juta, 250. Berarti ko 100 juta, 2 juta si tangan ni lo puang ni. Siya kapi monro, serapi puluh na juta, serapi puluh na 7 juta, 500. Mega mau pi monro cica mi pasu. Tapi ya kong kata perakai ulawa batangan, sekarang kan ada mas batangan pak. Itaro ko bolai, 100 garang, narapi si tang pasu sekat na. Narapi si tope mang kamopi, pasu si. Kadi mana maripi pasu? Itu ni kamopi syukur ko nang kamopi. Mana ka jadi tapahang iro? Ini perlu dipahami pak. Na sabanna masumana ngi sakat na tomege dalek na, tomege baramperan na, pak galu tau sogi dan semuanya kalau sakatnya dega gato menerima padipat di pasti di kampung. Makanya ada pendapat itu, iya ko ini pak kampung ima pasu saka aja jolo mu pasu sakatmu. Nesak magai pura tak dekeng itu bendingi masumana ngi sakat na si di pak kampung. Ia nak wajib kisah dega atau menerima padipat di kutu kampung. Itu sudah terhitung pak. Tapi mega maraka, mega makadi, mega magangkang. Tiga bubuan itu kadi perakai. Ini kata makadi. Mamana itu. Dia napa jadi ngerate. Malah sami bawa nasa malah saya tahu kadi. Ang katawan na mati makalay macawi niya tumate. Isan na matay na sahi. Matay lakat di. Matay na sa kajikat di. Sekali na matay kajikat di. Ang kasyanak na. Ang kapansi-pansi makalay. Cede na eh. Wi makat di na sahi. Ambok na mo pa. Makalay man. Ang kalasa setara kenal ambok ni makat di. Ang katumato mati makalay aja. Makalambok na. Nini na mo pamito makatukat di. Coba pak, ini ruasan akhirnya di mana tu kali dia. Seterusnya kembali kepada persoalan. Jadi lisu kita mesti ke salawat. Jadi maku kepai, ia mau mata pula lisu. Napa itu salawat insya Allah, napa belai kipole abalai. Maka dia pun Allah Taala. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. De na panunno ipacalan na po ng Allah Ta'ala si de kampung nariko angka ko Muhammad ri tengah na kampung. Tapi pekon magukewe dini kana bita. Oleh guru kita Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Maka ni guru tak ia kong katuturi baca salawat ku tu kampung samana napakang kali malabina na bita. Insyaallah terjauhkan dari bala itu. Makanya nangi di patanangi insyaallah pasalawat ki itu assalamualaikum. Luar biasa itu berakat na salawat. Ini. Seterusnya. Yaro nabita di samping nange cinta sampai irampe-rampe. Yang kedua iaitu koi puji agagai ia curi keduna. Maga pekeduna nabita. Tabi. Wingeralat de guruku maka dena ajak musapa yaro kurang ngajar iya kong katau lalu na aja lalu micawa kalinga ya iya kong katau lalu na aja micawa kumilo ki micawa nang katau lalu perang icawata maka di magai nasangam maniha ali na temu cawa-cawai satu yang kedua papasan na guru ko YouTube pesantren aja lalu nak memicu riwat tuangkan atau lalu si depeta. Magai maka dia sengam meniha ali nanti memicu. Ia masuk nih bicara aja musapa inas tersinggung tahu nama perdi atina tahu. Ampe ke mana Nabi Tayyib. Makanya Nabi ta waktu nang katomatua mak jinni salah-salangi batin mak jinni. Nabi kami mamparangi nak kita orangi aku tersinggungi. Asa je tomato sesa pak. Melo mi pak guru lepo dami lepat tuju mina sengi pak guru saya macu akak na iko.
Palagi ko bangsa na ako kasi Pak Guru itu nasa anak-anak mo niya. Bicu topo. Asa je ko tumabicu pa. Orang mungkin pandang-pandangin te tahu. Iya. Aku kat Madinah menunggu waktu iqamah. Angkat tu si dapat natanai kak. Nasa dari mana? Kak dari Indonesia. Kedah haji apa? Ke Haji Plus. Subi, apa usaha tak? Ati kilala na pandangin ti si kasta tahu bibi. Mana kena tanya kat maka dia apa usaha tak betul nama kita pun di Haji Plus nama suli Haji Plus sih. Maka dia tidak punya usaha Pak Haji. Kenapa boleh bisa berangkat plus? Waktu itu tahun 2015. Itu. Maka dia tidak ada di usaha aku Pak Haji. Kenapa boleh bisa berangkat Haji Plus? Tapi Pak Haji saya dipanggil mendampingi jamaah Haji Plus. Angkat tu kampung boleh ceramah. Napa kata mayawana pesta maka dia tahu si bici wang kelinga puro. Nasa ningari mo biana anak macerama. Allah. Kira-kira 7 tahun yang lalu kejadiannya. Ati kilala, majina kanasa nga anak-anak kasi tahu. Taruh ni dia. Sekali na tudanga ang kanalo bici ka. Kadai cinampan ni garik macaraman dia. Ka'bah. Kamu 5 menit jadi to pung gaji nasa dei pu datu ma pa ang karuna sa pung gawai wi me ang kami nalawi benena bos ya po ya Ka'bah po sudah ni mende na macarama di nagan na 10 menit sekali nan no na tuda na ang kay pak bici ilisu nasa mata cinampak ni kada ka asi di namak kada nakada mo si jako ma ko murun di Kak dia na cucu mindri kipung ngaji Pak Nuni. Mak dek, saya belum ada masalah. Pulang. Angkai punai acara mak saya Pak bayangkan koyawana pesta ye. Mak ke tahu mana nak aku yuluk ustaz. Kenapa sebentar sekali ceramahnya? Tidak sampai 10 menit. Kata dampai kapung kenang bici kak makan ci dampai ni. Kegero jangan lo kakak. Dia okey doh. Tapi karena macai macalla ni matanai makat dia nak jelok kat kerubu haji. Estas tamu miro manang kero tinggal inga bacana. Maka tak dampai kampung alin nangi bici kak. Ini pembelajaran buat kita. Maka iya koto tamu aja nih edik ni mengatur. Bangsa ngana loki bola na tahu. Tapai runtui kaderana mondriasi ajin aja na murusui. Aku pura na teme cuki jadi nabi say to ay nako pokok na ang mako bato may tay wat di mo ki makutana aja ni di lengi tu ko yakutan ang giling ko di mi matur ito we latuy man na say pakanya-kanya kaji kaderamu kan kaji maku ini satu gambaran bahasa nani di ibu-ibu iya ko di mani mapata aja na je talau latuy ko rali masih kat lisu aja na je bulang katuci deh, tapi, ya kumindri pacaramai, aja tak bici, keliling sedih. Kak ini kapa tu nak bici kan? Walai aku pergi mak bici nak pemita sikit. Nanya di merumu ki merica ori jadi. Yang kedua, ya komite jangan aja na jangan cukup ini cukup ki jangan. Wih nakai makui nak pakai nita. Agak betul kan rumah makan mata ni dicukup makui. Ini pembelajaran dan ini sunnahnya Nabi. Kalau anda ingin dihargai, belajarlah menghargai orang. Kata me opole macara apa? Mapandre itu mapu buting, mapandre kawi man kadi mapandre ki. Engka nama ti makada acara mamatok ustaz to mandre mato. Weh, maka dah Kak Bu Haji, ini nama cara mana yang mandre. Ia nak tu makin ini sesengi perasaan. Makanya bos sekalian, saya minta maaf. Inilah hikmahnya. Jadi, ia ronang nabita, ia rotomato api ko carana. Tanya alina mamparang.
Na pudangi Sayyidina Ali kejelole. Angkaro tomato wai iya ko majenne ibaja ajenne ki ko sidepena. Ternyata ro Ali na tajang sekalian kanir tomato majenne lari te Ali majenne ko sidepena. Iya ro tomato ai na perhatikan sarana Ali majenne. Maka nawa-nawa tim maka iya gajiru salah-salah Ali ga. Mali na pada caraku Tapi maka di ro tomato di na mungkin Ali salah-salah na sama Ali na macawi uko na binta. Padahinya mengikuti cara wuduhnya Ali. Deni sengalina maka ni Pak Guru itulah caranya Rasulullah. Angkatonan kanabita ukilala masigi bicara si bawa sahabat tapang ka uni attu. Batona tapang ka taci piriki. Saking semangatnya sahabat dia menu. Tapi Nabi taning kaliga ya roh. Puray nang rumah ceramah nabita na poda manang sahabat makada makukwewe to pada masuma na majenne. Jadi kan misalkan ni metu. Ya po idi napay bau to si jallo-jallo na. Iya ka pa metu se tania tu aja muka jallo-jallo. Madari si jaguru tawi pati gara-gara tu. Ni tadi tak keburu. Macai jallo. Jadi ini makanya itu Pak tambah hami Kak bisa menemuki kapal metu toh. Itu telun rupa. Angka atu moni. Nigi metu na moni batal. Magi unina. Yang penting moni. Cisa malam moni na tu Ya kau baca na pak kacapinge ya angka makada caus. Kato makada los. Terus angka to atu de noni. Tapi mak bau. Batal. Dah? Ia tersedih nak makan kan sedih mabau batal. Kentu yang ketiga ini yang menjadi persoalan. Was maksudnya seakan-akan ragu ki maka di metu gak jero denga. Toh pada ko malulisui. Toh pasal kan metu gak jero denga ni. Ia salat deto na moni, deto na bau tidak batal. La yang syarifu hatta yasma'u sautan au yajidu rihan. Maka dia Nabi lanjutkan sampai engkau mendengar bunyi dan mencium bau. Itu perlu dicamkan dengan baik. Ya. Nah, seterusnya sini na tomo-tomo lebih ke hadire. Jadi ya ko Nabi makuru carana supaya dia na tersinggung tahu. Iya. Di nawading marumu tutu ang katamu melu mapak guru nasa mata guri mapatuji tapi caranya yang tidak benar. Namo de cemelo ipalatu kang itawe kota niyak kota ngana madicenge de nulle tarime itawe. Dengerangi. Contoh angka masigi pura nelle pamasan pajam mangeribi maka de imange lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya yang kali tahu tapi salah. Jadi upudang ngiro si depeku maka imat tagairo maka dia kak bisa muru yang parang-parang ngiro ahad. Kak di dalam pekor maka lami ahad. Maka dia si depeku pura mo yang parang pak maka dia ko boleh imam. Ternyata ukui tengah tu igay nampar. Masih rimi tahu itu. Jadi saya alhamdulillah engkau masih undili pamasang pejangisa. Ia rupa bangi maka de asyhadu Allah ilah. Tak gasi kimeng kelinga Pak Bamakar tu. Itu kesalahan besar. Asyhadu Allah salah. Yang benar dengarkan. Asyhadu alla ilaha illallah
Ashhadu Allah. Tanya ashhadu Allah. Tanya Allah palang Allah koro. Mega kasih pak bam makoro. Jadi rumah sigi puri undang lepak kebetulan aku pinrang. Masumana menipat pesan pejangi saya, ia rupak bangin dapat de lampu ya tetemu pak aku. Utajeng ni. Masumana tahu pada lampu kini masuk utahangi. Ini nangi badi ke di stas. Kau makan jasa data. Alhamdulillah turidi suruh pak. Kang kami cedih pak 7 agar maka tania tu ashhadu Allah. Kada tania aga paling lapalang Allah kur maka tania. Kada aga paling kur ka alipu numate lamamasulika. Maka dia bacaan Allah. Maka dia rupa bang la itaku salah-salah diga mamparaka. Aku ni setai tahu pak. Nasa terima kasih banyak ustaz tapodaka. Maka na sabat dua mak. Makir carana. Jadi kumilu ipak guru ti yang para ti pak 7 isapai unram makan jae ne podatin si ba madece maka orang akan terima dengan baik. Itulah Nabi. Seterusnya Nabi itu orangnya penyabar pak. Ia kok bicara sabar itawe luar biasa. Aja mulai ya lamana sabaran Nabi tak. Iya ro Nabi tak. Ia komelo masigi angka tau buta turlepan na timpu. Teh. Ia ko na timpu ro tau butai. Manan na si ro tau butai na sahe. Misamombo ya sangi Muhammad. Maka dia Nabi tayi magiru nasa penjahat lupu ya tu. Padahal Nabi tak timpui. Tahu buta. Ia nalo masih Nabi tak lepas si timpui. Mana nasi? Akan apa nasa aja lalu mau curi mbo itu agama na bawai Muhammad. Pak balialat deh tu Muhammad tu tahu jasi pak. Apakah Nabi marah tidak? Lah timpu mui. Padahal maka kanjak lai sadu benengi di no. Caban nai di to. Weh, iya je timpu kue, mu cerita jakai tapi pak bami. Tapi Nabi apakah marah? Tidak. Dia itu nak komentar makan Nabi minta oh iye bah. Bah je silo timpui. Dia nak minta mati Nabi tak. Ada sahabat yang menggantikan. Ia sahabat napa icican na timpu. Maka dia lo buta julu. Ay, dia napa ada nasa ngipat timpu sebenarnya. Maka datang sahabat itu, dia iya moji, nasahatan nampak kuna sa tabaleh. Dia nak koi, iya rupa timpu ina sa sarneso, alusuk carana, upuji. Maka dia sahabat, mata itu tu dia timpu ki. Maka dia rutu butik niga memang iya ro. Maka dia itu timpu ki sebenarnya alimal bina Nabi Muhammad. Wah, buram patin salah tahu kanja pelik wasa tahu ya. Pada akhirnya orang buta ini menyatakan diri masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah. Jadi tabi pak, itu yang sengi selang makam piampi madeci. Ya kong kapas sempajak kurang ajar tani apa? Ya ku terima rasami itu kong ketemu saya ini paling sunnah. Saya ini taat beribadah ahli jamaah tapi kurang ajar tani apa? Engkau turut na tu iseng etika akhlakul karimah Nabi tu. Makanya Nabi pak tabi. Nabi disanjung dalam Al-Quran bukan karena ibadahnya, bukan. Tapi Nabi disanjung oleh Allah itu karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Idina Muhammad cupuk nak itu makan jai sifat. Jadi Nabi disanjung oleh Allah bukan persoalan ibadahnya, tapi apa nih? Persoalan akhlaknya. Makanya sini teman-teman lebih kengkeh hadirin. Kebanyakan orang masuk surga nanti itu termasuk bagian daripada karena akhlaknya baik. Makanya anak tak, iya lagi bapak ibu, anak-anak tak tampi madecingi tepak guru mak bicara aja nak kurang ajar. Apa angkan anak imang keje we, anumu, iko, iyo, ini tu matoai. Iya pak koruntuk ke anak-anak mak bicara kurang ajar mak koro. Dia nama bila waktu aku masapa maka induk nama aku atu. Tabi pak, tabi. Itu. Nah sebab guru yang pertama di dunia itu adalah ibu. Itu.
Coba ker iya koto mato amatika meto maka de bang anak na iya tapalan sutu na tagur iya koto mato amakanja. Jangan bilang iya nak, bilang ke iya, tak bagus itu. Yang bagus itu bilang ke iya, idi anuta. Begitu pendidikan kita Pak. Saya itu Pak, setahu saya dan seingat saya, tidak berani saya bilang sama indukku, enumu, iko. Tak berani Pak. Sebab makuriti Pak guru kita, biasa nih. Iya mana kau melanggar nak maka iyo anu mulini yang perang-perang. Terima kau tu mata terus. Magai pendidikan induk nama kau. Saya minta maafin. Makanya anak tak arahkan kemana? Arahkan ke pesantren. Supaya apa? Akhlaknya bagus. Itu. Nah, seterusnya yang terakhir, beliau peletu kemana kini? Maka dah di samping tadi mengikuti akhlaknya Rasulullah, angkat tu sifatna Nabi tasalaing sabara, ye, narampil na kurangi, makani pung Allah Taala Muhammadur Rasulullah, ya. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Yaitu nasa Nabi ta, ya. Orang-orang yang bersamanya adalah orang yang keras dalam kekafiran. Artinya dia namanya menyawana mita ya ko tali-tali jago kampungnya nale sarana kamparang. Tapi ruhama'u bainahum tatain pakanjaki asisumpun padana rupa tahu. Nah, tabe ya ko yasa ngale umat Nabi ta macawi matuk do tahu. Ajak kamma dito si wada gara-gara atuk dokang. Boleh kat Tanjung Purai macerama daerah Wajo, maka di Pak Desa engka tahu nasa ngokwe gara-gara atuk dokang nadi nasi wada bini na padahinya masarah. Jadi mindri kak macerama upadangi jamaah ko Tanjung Purai ada ku di naga gatau pada rogiangan ni nasangi Pak Desa gara-gara atuk dokang na pahaja matuk. Apa maserang ini? Karena beda pilihan, siapa aja mah pengewang, maserang ini tapi paja itu matuk. Dia nariasan gara-gara atuk dokang, napa aja matuk. Jadi aja ki gagi salah-salah, idi mesang itu rugi. Idi mesang rugi kutu salah-salah tu dia gagah bubuak di salah-salah. Mak beli bola kita si salah, jangan kamak kadotono, namu pat je sila dato ki lepo ko si salah kita. Tapi kutu siama amuk silele tu dalik mak gere bembek ke hingga rak beli bola menyamat je na ramalangi matu diga kulkas tak tu tapi enggak kulkas na beli bola ali ni Pak Doko esa pura tataroi wae wadi mo gi papiru masapok 20 yo ko matadai ale 10 cucu ni Pak ko ni tu itu beli bola motor di helin na yali Pak dia beli motor helin na tali di pacio ka sapo lo pasai kade diga hele kade kamu heleku terus si gandeng-gandeng intinya apa iya asisalangi makin Nabi ta man arada ayya basutalahu fi rizqihi nigi tu misegini agak dalikna wa yunsalahu fi asarhi ilam peri murutna fal yasil rahimahu pakanjaki sumpungata pada tak rupa tahu. Demikian mari kita tutup dengan doa ada. Demikian saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.